A si live? Ja, užival sem. Ajde, live. Dajte ga Isisa, tle snemi. To 71 nas je. 171 ljudi gleda. 230, Oho, gled to. 400. Ne, to stari. Vsi Ni več placa na busu, jaz pa moram biti klele. Ker so nahrbniki. A ko mi 20 sekund ima pržgana? Po 400 ljudi gleda. 570. Dajte ga Isisa, no, tu ga snemi. Eto to, ka ne plačaš karte za bus, pa moraš biti tle gor. Le, kjer pogled, jak. Kje ste folk? Odkole nekako zgleda v Beograd. Koliko je zdaj gledalcev? 660. 660, stari. 30 sekund. Koliko imaš za minuto, ni? Pero, spet boš mogel govoriti malo. Uživo smo. 700 nas je. Ajmo šar, vsi! Šer, ej! Šer pa bo pici surfobus. Ej, koliko imamo mi sploh do tam? 5 gor na streho. Kje ste folk? Dej, Rus, daj ofik streho. Pero, pejt sem. Sam prid. Ne, spusti se do tam, ej. A? Spusti se do tam. Dej, obrnem kamero. Daj te gurnemo do dol. Pa, dej, drž zdaj pa snemi dol. Šta nas? Ne musam. Idi tamo, ko mi je. Stop. Vrati nazad, ti tvoj stop, ti šira. Ne vem, kaj folk sploh piše. Pelemo se, ja, Bojan, li gremo na neko večerjo. S tem, da sem jaz nepovabljen, pa sem šel takole. Kaj ti tega v zadnji? Ne mi skinovo. Što da ti skinem? Jaz da ti jaknem svačim, stari, pa kaj je gejči na jedno? Daj ti šuti tamo, notri što se piti. Ja, daj te pa. Kdo te kaj vprašal, stari? Ti odgovari, ko te bomo kaj vprašal. Takole izgledajo migranti, ki se šverca čez mejo. Ti spravim Prosim, pozdravi Davida Kondo, ki je s tabo na busu. Kdo? Aj, kakšen David Konda na busu? En Patrik ga pozdravlja. David. Ni David. Ni Davida, na napačnem busu je ta tvoj David. Reš da imamo Ne, David. Zalo, Ja. Vodopivc, pa Maja imamo tle. Tu spred, gledaj, daj pa snema tamo. Ilegalke. Se vidimo pa, ko bomo na večeri. Grem jaz spat, man.